337，你喜欢什么运动？我个子不高，可是我喜欢打篮球。338，我想学打网球，你教教我吧。我哥哥是网球教练，他可以教你。339，你知道吗？我弟弟是足球运动员，怪不得他足球踢得那么好。340，我们周末一起去爬山吧。最近工作很忙，再约时间吧。341，你会游泳吗？不会，一点基础都没有。342，你会中国功夫吗？我会打太极拳。343，你练了多久了？很多年了。337，你喜欢什么运动？我个子不高，可是我喜欢打篮球。338，我想学打网球，你教教我吧。我哥哥是网球教练，他可以教你。339，你知道吗？我弟弟是足球运动员，怪不得他足球踢得那么好。340，我们周末一起去爬山吧。最近工作很忙，再约时间吧。341，你会游泳吗？不会，一点基础都没有。342，你会中国功夫吗？我会打太极拳。343，你练了多久了？很多年了。49 imikino. Nihe siporo ukunda? Ntabwo ndi muremure ariko nkunda gukina basketball. Ndashaka kwiga gukina tennis. Ushobora kubinyigisha? Mukuru wanjye ni umutoza wa tennis, ashobora kukwigisha. Uzi n'ikindi? Murumuna wanjye ni umukinnyi w'umupira w'amaguru. Nta gitangaza, akina neza umupira w'amaguru. Reka tuzajyane kuzamuka umusozi muri wikendi. Vuba aha nari mfite akazi kenshi cyane. Reka tuzahura ikindi gihe. Ushobora koga? Sinshobora koga. Ntabyo nigeze rwose. Ushobora gukina kung fu y'inshinwa? Nshobora gukina tai chi. Wamaze igihe kingana iki uyikina? Namaze imyaka myinshi nkina tai chi.